Bugungi sababimiz erikchi, yigitlarni bizga muallimlar qonaqqa kelib o'tadi. Hozir sababimizni boshlamas burun psixologiyalik tayyorlik jasab olaylik. Qanday zo'rimizni qaraylik. Qanday birlik. Yani bu jumbaxtın şeşiği qanday ekan? Basketbolchi. Barimizda o'zi jumbaxtın şeşiği bir deymi? Balım o'zingizga o'qiymiz? To'pni olib qo'llar, dard tustirgan to'rga. Yani jumbaxtın şeşiği Basketbolchi. Jaraysizlar. Endi bugungi bizning o'tgan taqdirimiz bölümümüz dini sağlığın canı sağ. Bugün o'tgan taqdirimiz tübür men qo'shimcha. O'sha tübür men qo'shimchaga 9 saboq berilgan. Bugun bizning o'tgan 3-sabog'imiz. Tübür men qo'shimcha mening ilim. Endi hozir senlarga aldaringga so'z taratib bergan. Sol so'zni qani olib olaylikchi. Barimiz bir so'zdan olib olaylik. Birinchi top. Bu so'zlarimni o'qiy qo'yinglar. Desanglar. Al. Al, balım o'qiy. Qara. Ya, seniki so'zing qara. Seniki taxta. Baliq. Kitob. Daftar. Muallim. Burgut. Ya. Endi qaranglar, senlarning so'zlaring qanday so'z bo'lib tur? Tübür söz. Almagan derecesini kim aytib beradi tübür so'zni? Ma'lum aytadi. Sözün ondan әрі bölünmüştür, mağlalı bölügün tübür nemesi tübür söz deydi. Al. Sözün ondan әрі bölünmüştür, mağlalı tübür nemesi tübür söz deydi. Ya, bölünmeyen ma'nalı sözde tübür söz deymiz. Alalım. Sözün ondan әрі bölünmüştür, sözlerden atanlar мысалы Ma'nalı söz. Ma'nası ya. Bölünmeyen sözde tübür söz deymiz. Jaraydi. Endi men unutib ketdim. Uy topshirmasini o'rinlarida uy topshirmasidan 1 ball, ya'ni o'rinda o'tqanlari mana yerdan sirg'itib ballarini qo'yib o'tiringlar. Ya, hozir ereje aytgan ballar orqali o'zlarini ballarini qo'yib o'tiringlar. Kelesi senlar so'zlaringni o'qiy qo'yinglar. O'quvchi. Qalamsar. Sanadı. Oynadı. Uçtu. Sayradi. Yazdı. Al endi senlarning so'zlaring qanday so'z bo'lib tur? Qo'shimcha. Ya'ni tübürge jalg'angan qo'shimcha, ya, tübür so'zga qo'shimcha jalg'andi, ya. Al o'zingning tübür so'z bilan qo'shimchani ajrata qo'yish. Nurjibek. O'quv degan qo'shimcha. O'quv degan? Evet, o'quv degan tübür, sha degan qo'shimcha. Jaraydi. Qalam degan tübür, sap degan qo'shimcha. Sana degan tübür, da degan qo'shimcha. O'yna degan tübür, da degan qo'shimcha. Jaraysin. Usta degan. Tübür.
degan tubi, d degan qo'shimcha. Jaraysinlar. Al endi senlar qo'shimchaning erejasini senlar aytib beringlar, kim aytar ekan? Al, barimiz aytar ekansiz. Aytasiz, aytamiz. Tibirdan so'zni qo'shimcha deb aytamiz. Jaraysin. Anifa? So'zning tibirga zamballar bo'lgan qo'shimcha deydi. Aruna? Tibirga zamballar so'zni qo'shimcha deydi. So'zning tibirga zamballar bo'lgan qo'shimcha deydi. Tibirga yolg'onlar so'zni qo'shimcha deymiz. So'zning tibirga zamballar bo'lgan qo'shimcha deydi. So'zning tibirga zamballar so'zni qo'shimcha deydi. Jaraysinlar. Ya'ni жаңа үй тапсырмасы бар, қазіргі ережені айтқанбыз, бір балдан өзіміз қосып отырамыз. Алдарында сендердің балдарың бар, я? Яғни қазір сендерге өздерінің топтарының атауын берейін, я? Сендер түбір тобы болыңдар, ал сендер қосымша. Ал енді сендерге мен тағы да сөздерімізді қойып қоямыз. Енді мен бірінші топтан сұрайын. Ал сен қандай сөз құрасың? Биік аласа. Бұл қандай сөз? Биік аласа. Биік аласа. Алдында көтеміз. Антоним, синоним, есімізге түсірейік. Бұл қандай сөздер? Биік аласа. Биік аласа. Бұл қандай сөздер? Антоним айтады. Яғни бір-біріне қарама-қарсы сөздер. Ал сен қандай? Қатыгез, мейірімді. Қатыгез, мейірімді. Төреғали. Баяу. Баяу, үлкен кіші дұрыс. Сыпайы баяу бола ма? Сыпайы қандай болады? Сыпайы. Сен екеуі шатасың көресің. Сыпайы дөрекі. Баяу, шапшаң. Бір сөз сенің дұрыс емес. Екі сөзің дұрыс, екі балыңды қосып қой. Саған бір балыңды қосып қой. Жақсы, баяу, шапшаң. Сенді? Мықты, әлсіз, оян, қара, мықты, Оңай, қиын, қиын. тәтті, ашық. Қатты, ашық. Сенді? Дос, Я дос, дұшпан. Бір балдан қосып қояйық. Келесі. әдемі, сұлу, халық, ел, құрметтеу, сыйлау. Сенді? Атақты, даңқты, Тақты. Келесі. жолдас, Дос. Келесі. ярақсыз,